ya kono ko dañoden ko fu mi yeyi joni ko goddum coodmi kadi nedam manko mako nedam ko mako mi faman dum ni ko non ko mi soodi dum do tan ko mo wadi dum do tan mi meeda yirgi tan an ko amburi andude an min ko mi dum andu nedam man jaman de gun sani o jo ala ini arandi kam hokki ajo way ya ça va ajo asel an wayno jam yi ko mi yani mi jamak mi yani ande ko don gum an adande no ande ko lef lekken gol bo woy de nedam jereli ngay malam nedam amir ndem mi sahibi affaire dana yi jangam gari atu ando gassa mo keden ganani jonon ko gasi mo hokketen wala da gas men yimi gasa fat hono no wayanno ni sa beeda hono bi dum yaani wombe dabe jartan dem nam jarta affaire be jaden ton wala min nam yaram ay jofana dem na mi yara gor nan ko neddam ko way min ayida be jima da kacca dum ko voilà ok toujours yimbe ne ngara do ene mbada porte plainte en biya insécurité en heewe legal mara non kam ko biyedo yo mbat patrie ko mbata non min tous les jours min go en gommi quoi non min jimmi ko mbado legal ngal nettoyer sibudu ha laba parce que mbado nettoyer parce que ala ko ngonirden do sona batte mabbe oui population batte mo ngonirden de natanu da watani leydi min de natami mi watani leydi ouais pour kala kene woni leydi kene bonna dum enen kani darade hen momte dum ha labi ditenen yidden ko feewi yidden ko leydi ndi yeeda bi jabi hay so dogire hoore ma an nden gandata sariya on woni voilà et puis en juin affaire mun enen kani umar ouais parce que urgol mun men kare jida urgol mun ne to kam normal min nyande ne garda cikunon go angere ureki mun donc mo de hen tinnon golle mun e balle mun odo jogi fourage odo tinni hen mais toujours kadi continuer kadi wa ouais minen assalamu alaikum wa alaikum salam baba sawa marhaba baba sawa oche ana baja marhaba ouais bismillah sa nani wi awdon data lekki koy podar ko c'est dit quoi ala yona titi ko ambi de il a dit oui lui là était un commerçant de ganja ala on a non mi jogi lekki moi c'est épice moi c'est ressas ah non pourquoi tu ils sont des ferel ganja faut pas commencer à bate ha ça attention to pe hono ce prix de ils sont de rapide et ko degida ko woni ko woni mata yara ko woni ona mbida ko simme wadde simme boko hono mon men darta mino jonjongo dum min gonno halde hawno monen baba wadam jam mino ko non be tagam ko général wadam jam mino ko seram goddo nuli kam ga wi odon darta dum dum armi yeey mo minen darta kay parce que min darta ko yeeyo dum be minen darta ko seram godde wi onon fo on go to woni o monaga yes en kolane en barke ça waro bo ci de alors to woni o mona wali accodo arga joddo yaw moy nangam mi da appel ser patagal afan min de andem najide non haydara intégrer compte de ton najide oui c'est bien ça va c'est comment tout va bien et les activités ça va là-bas non le boulot là ça commence ouais donc ko hemmi ngoni quoi so Allah jabi fu fewat inshallah leydi wadana men hola comme ça ok mami no dile joni quoi gardez-vous repos monsieur commissaire ko dogdo ko bida o dogi dartan no podda an gorko modo bieda ya nango neddo golle ma mari bori dartino ko mere formation ma mbadi dam ko mere bieda ya nango ganja jom ganja pimo ganja non commissaire amu denno da to woni solo ya na to bidido fo ngartirabe ko yayi Abonnez-vous.